Yesu nashimwe cyane. Tero ry'Imana ndabashuje mwese aho muherereye. Amahoro y'Imana bane namwe. Uyu ni umwanya w'ijambo ry'Imana. Mwene data uri hose, ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana, ni watangira ino video uyirangize. Dore n'ubutumwa bwiza. N'ubutumwa bwiza mwene data uri muranyumviriza kandi bureba wewe. Haleluya. Ndashimiye abantu bose bashasha, ndabashuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana bane namwe. Niduharanire ubwami bw'Imana. Niduharanire ubwami bw'Imana bene data. Uyu munsi ndabazaniye ijambo ry'Imana riri mu byahishuriwe Yohana igice 3 ku murongo wa mbere tugeze kwa 3. Ibyahishuriwe Yohana igice 3 ku murongo wa mbere tugeze kwa 3. Yesu nashimye cyane. Ndashuhuje abantu ba mu bihugu bitandukanye, aba mu Rwanda, mu Burundi, muri Australia, muri Canada, muri Amerika, n'abandi baba mu bihugu by'Abarabu. Ndabashuhuje mwese aho muherereye. Amahoro y'Imana abane namwe. Haleluya. Reka dusenge Imana maze twibandanize ubutumwa bwiza. Haleluya. Mwene data, utange ino video uzazuyirangiza. Byukuri uzazuyirangiza. Haleluya. Dusenge Imana mu ijuru. Data wa twese uri mu ijuru, ndi imbere yawe mwami. Ndakwinginze data, umwuka wera, mwami Yesu, nasame nawe avuge. Data wa twese, amarangamutima yanjye ntaba ari yakora, ahubwo we mwami Yesu wikorere maze uganire n'ubwoko bwawe, uganire n'abantu bawe. Haleluya. Mana, hariho abantu bafite inyota kugira ngo bumve ijambo ryawe. Data wa twese, ndakwinginze mwami, bagirire neza mu izina rya Yesu Kristo Umunazareti. Ndatwitse ndafashe ngiri imbaraga z'abarozi, abadayimoni bose aho bari, ndabatwitse ndababohesheje mu izina rya Yesu Kristo Umunazareti. Mana, ntaba ari nge mvuga, ahubwo abari wowe uvugira. Haleluya. Mana, singaragara ariko abari wowe ugaragara mu izina rya Yesu. Data wa twese, ndubusa gusa imbere yawe. Ngende iki? Ndubusa gusa. Ndubusa gusa. Haleluya. Mana waremye ijuru, mvuge iki? Mvuge iki Mana? Mvuge iki? Mvuge iki ka Yesu? Ndakwinginze ubwiza bwawe bugaragara. Haleluya. Ndasengeye abakobwa, abasore, abamama, abapapa, mu izina rya Yesu Kristo bagire neza. Umuntu wese agiye kuvuza ubutumwa bwiza, umugire neza data, umufungure umutima kugira ngo ijambo ryawe ryinjire muri we. Urakoze Yesu Kristo, bana nanjye mu uyu mwanya kugira ngo mwami Yesu Kristo ijambo ryawe rigere kure. Mana, rigende nk'umuriro, rigende rikore. Haleluya. Urakoze Yesu, mwami Yesu, ni mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyanazareti. Amen. Yesu nashimwe cyane. Mwene data, niba ufite Bibiliya nuyifate maze wewe wisomere. Haleluya. Reka subiremo ibyahishuriwe Yohana igice 3 ku murongo wa mbere tugeze kwa 3. Yesu nashimwe cyane. Dusome mu izina rya Yesu. Kandi wandikire umumarayika w'ishengero ry'Isarudi, utufise impwemu ndwi z'Imana n'inyenyeri ndwi, aravuga ibi ngo ndazi ibikorwa byawe, kuvugwa kuri muzima ari kuri wapfuye. Reka manze hagarikire ahangaha. Haleluya. Iri ni jambo ntiwiyumvire ko Yesu Kristo arimo arabwira bano b'Isarudi. Rino jambo rikurabwira wewe mukobwa uri muranyumviriza, wowe musore uri muranyumviriza, wowe mu mama, wowe mu papa uri muranyumviriza. Iri ni jambo rikurabwira wewe. Haleluya. Ngo arazi kuvugwa wewe. Yesu arazi kuvugwa. Urumva kuvugwa mbese kuri muzima.
baragutaka ngo uri muzima, ngo nuko uzi guceza mu rushengero. Baragutaka ngo uri muzima, ngo nuko witanga mu murimo ibikorwa mu rushengero. Baragutaka. Haleluya. Barakuvuga neza kabisa kutonda kare ku rushengero. Barakuvuga neza ko ufite ijwi ryiza iyo uri kuraririmba, abantu mbese barafashwa. Barakuvuga neza kuri umuririmbyi wa hatari. Barakuvuga neza kuzi guceza mu rushengero. Barakuvuga neza, uvugwa neza. Yesu arazi ibikorwa byawe, kuvugwa kuri muzima. Bavuga kuri muzima. Iyo babonye uhagaze imbere ukavuga, uri kuvuga ngo uri kuvuga Imana, ishengero ryose ngo haleluya, bavuga kuri muzima. Yesu natubwiye neza. Baravuga kuri muzima, bagahaguruka we bagakoma amashyi, bakavuga kuri muzima. Nawe ahuri ukishyigikiye ati ndi muzima, barayivuze ko ndi muzima. Ati banshimye, bankunze, ndimo ndavuga ubutumwa, bankunze. Ndadiyakona buri mu gitondo, iyo batashe ninjye sigara mpanga intebe, ndakora ibikorwa byaribyo byose, ndafasha. Baramvuga ko ndi muzima. Ukagenda wabyibye ngo barakuvuga kuri muzima. Reka ndakubwire mwene data, barimo barakuvuga kuri muzima, ariko Yesu yakubona akabona ko we uri umupfu, nturi muzima. Yesu yakubona. Reka ndakubwire mwene data, pasiteri wawe ntareba mu mutima wawe, bariya musenga hamwe ntabwo bareba mu mutima wawe, ariko Imana yo mu ijuru ireba mu mutima wawe n'ibyo ukora wijije, ikababara. Ati yaba mwari muzi ukuntu ameze, ati yaba mwari muzi ibyo akora, yaba mwari mubizi, ntabwo mwari kuvuga ko ari muzima. Ugenda warapfuye, wewe uri umupfu, uri umupfu. Nubwo uhagarara ukavuga za haleluya 10, Imana ibona ko uri umupfu, wapfuye. Ngo irazi ibikorwa byawe, kuvugwa kuri muzima, ariko uri wapfuye mwene data, uri wapfuye. Uzi kuba uwa mbere gutwaza abakozi Imana ibitabo, ariko Mana yanjye ubwibone, uhaguruka ugiye gutwaza abakozi Imana ibitabo ukamenga amaboko yawe yaracitse. Ubwibone ngo batanwaje ibitabo, ngo ntago nahaguruka, ngo ntago nagenda namba. Reka ndakubwira, warapfuye. Yewe pasiteri we warapfuye, yewe muhanuzi warapfuye, yewe diakoni warapfuye. Uri umupfu. Imana ibona ko uri umupfu. Haleluya. Muri ko murakora ibizira, mukabikorera mu rushengero, mu nzu y'Imana, mugasambanira mu nzu y'Imana, mukavuga ngo muri abakristo, bakabataka ngo muri bazima, yamara mwarapfuye. Imana ikirabareba ikabona ko mwapfuye. Haleluya. Yesu nashimwe cyane, Yesu natugire neza. Iyo muri ko muceza muhenereje imbere y'abakozi b'Imana, muragerageza hano ya imyenda ikamanuka maze mugasimba n'amabere ngayo ariko aragenda agaragara ngo muri ko muratamba Imana. Mwarapfuye. Imana iri mirareba, mwarapfuye. Abantu bagahaguruka ngo batambye neza, ati bari kwareba amabere yawe arangaye. Mwambara imyenda irangaza amabere, iyo munamye amabere yanyu aragaragara. Mwarapfuye
muriko murakurira abantu gusambana, muriko muratuma abasore basambana, muriko muratuma abagabo basambana. Mwarapfuye, mwarimuye Imana mu mitima yanyu, mwarimuye Imana mu mitima yanyu. Mukobwa warapfuye, mama warapfuye, musore mupapa uri muranyumviriza warapfuye. Imana irikira kureba ko wapfuye wewe. Iyo miregezo mwambara, mukambara amapataro mwashikanye ku kibuno, mukagenda mu nzu y'Imana. Ibizira mwabyinjije mu nzu y'Imana, ibizira, ubusambanyi, ubujuru, uburyarya, uburozi, ubwo bwose mwabyinjije mu nzu y'Imana. Hanyuma ngo Imana ibarebe neza. Imana ikira kureba wewe uri umupfu. Niko Imana ikwita. Mwene data, Imana ikwita kuri umupfu. Nubwo pasiteri wawe avuga kuri muzima, nubwo umudiyakoni akureba akabona kuri muzima, yewe bareba inyuma, ariko Imana irafite umujinya. Ngo ntukonje kandi ntubize. Wewe uri umupfu. Yesu nakugire neza. Uri muranyumviriza. Ubwami bw'Imana buri hafi. Mbega ko muriko murafinatsa, muriko murifata uko mwiboneye. Ntabwo mushaka agakiza, ntabwo mushaka Yesu. Dore ko ndababwiza ukuri, umwami Yesu araje. Mwene data, tunganya ibidatunganije. Haleluya. Murabarozi, muroga abagenzi banyu bo mu rushengero, musenga hamwe. Uri umupfu. Yesu natugiye neza. Utwo tumini mwambara, mbe mwarabuze imyenda zibakwiye. Ayo mafaranga muronka kugura imyenda imigufiya, mbe ntabwo mwayakoresha mu kugura imyenda bakwiye. Ni kubera iki muriko muratuma abantu basambana? Ubusambanyi bwabaye bwinshi mu rushengero kubera utwo tunyambaro. Murafata amabuna mugahambira, mwagenda mukagenda munyungusha mukaja imbere y'Imana ngo mugiye guceza, mukagenda muheneza ngo mugiye guceza, kugira ngo abasore n'abagabo babone amabuno yanyu bagira iki, babashuhire. Reka ndakubwira, ubu umupfu. Nubwo pasiteri akubona ikuranyungusha amabuno, yewe uri umupfu. Ntabwo muzi kubaha inzu y'Imana. Ahantu hitiriwe ahera h'Imana, mwahagize ibyaho mucururiza aho matako, mugacururiza amaguru, mugacururiza amabuno n'amabere. Bene data, dore Imana irababaye. Wewe uri murabikora. Icyo ndakubwiye ngo ihane. Reka gufinata. Imana izabatwika nimudashaka kwihana. Nimwihane. Imana imwashaka ko mwihana. Yesu natugire neza. Haleluya. Ugasanga pasiteri muzima yambaye ijipo igera ku mavi, ngo ni pasiteri, ngo ni umukozi one day. Uwiyambika ubusa wese ngo ndi umukristo, uwihindagura ngo ndi umukristo. Reka ndabwire bene data, ubwo busambanyi muriko murakorana n'abo bantu muyoboye, cyangwa se n'abo muhuye n'abo mu muhanda, kubera izo nyambaro, ndabwiza ukuri Imana izabatwika. Nimwihane, muve mu nzira zanyu mbi. Yesu natugire neza. Kondomu ni mu rushengero, prudence, ni mu rushengero. Family planning ni mu rushengero. Muriko murigishwa ko atari icyaha, sibyo se? Muriko murigishwa ko prudence, cyangwa se mvuge condom, prudence ko atari icyaha. Muriko muragira iki? Muriko mashango ntimubyare ngo mubyare ku rugero. Ukamengo Imana yarigeze abwira ngo isi yaruzuye. Abasambanyi,
ugasanga pasiteri muzima agiye mu isoko ajanye prudence mu rugo, agiye kumonana n'umugore we akoresha prudence, cyangwa se ugasanga intangaze azisheshe hasi ngo arimwe aratinya gutera umugore w'inda. Ibyo se nimiko murabikora, wewe uri murandeba, uri murabikora uri umupfu. Nubwo utonda kare mu rushengero uri umupfu, nubwo ubu wa mbere mu kuririmba uri umupfu, nubwo diakona ukabyuka karuja gukirina urushengero uri umupfu. Abisi bakubona kuri muzima ariko Imana yikubona kuri umupfu. Nuko iyo umuntu ari murabwiza ukuri mu vyanga, reka ndababwire, nzababwiza ukuri kuko niby'Imana yantegetse. Ndababwiza ukuri. Mugenda kuzana ibintu zenye ibibuno byanyu ngo hajya ngo bigire ngo babyimbishe ngo bibe ngo ibibuno binini byo kumaziki. Ibibuno byo kumaziki mwene data kico arivu wikoreye, ubwo bwibone n'ubwiki, iryo nivu wikoreye. Yewe icyo ngicyo kizajoga mwinyo, ico ngicyo wikoreye ngo ni kibuno, ngo ushaka ngo abagabo mwingo n'abasore, reka ndakubwire kizajoga mwinyo. Uwo shaka yakwihana akava mu nzira zembi, muriko murakura mwinza ngo mwazitwaye mutabishaka, ngo reka tuzikuremo. Reka ndababwire mwene data, we uri muranyumviza, iyo nduri murakuramo niyo nduri murapanga gukuramo, ijisho ry'Imana rikorera kureba. Icyo nakubwira, iyo migambi yo kwica umuntu Imana yakuremeyemo nubihagarike, nutabihagarika dore uburakari bw'Imana bukuri ku mutwe. Haleluya. Uburakari bw'Imana bukuri ku mutwe. Barabagira iki? Barababesha. Ngo mugende muri za family planning, ngo ntago byara budashoboye kurera. Ndakubwiza ukuri, abo bose barimwo barakubesha. Ejo ntago bazaza kugutabara, ejo ntibazaza kugutabara. Uzasamba, umviriza, uzataka, abo ngabo bagushize mu ibyo bintu bibereye aho ngaho. Haleluya. Bene data, isi irimo irarangira. Uwo shaka yashaka Imana bigishoboka kibonwa akayambaza ikiri hafi, kuko hazagera izagera kure, izaja kure ku buryo utazayibona, uzayihamagara yicecekere. Haleluya. Bene data, uwo shaka yakwihana, bari ko barakwinjizamo inyigisho zitwa ngo akira, umugisha, umugabo, abana, amazu. Reka ndakubwire, hariho abari kubarapfa batabishitseho, n'ababifite nabo biri ko birabamarira iki? Kugira ubutunzi ukabura ubugingo bimaze iki? Barimo baraguha amagambo, akira. Iryo jambo rya akira ni kubera iki urimo urarigumiza mu mutima wawe? Ni kubera iki ryabaye ikigirwamana? Imana ntayo ukeneye akira. Ngo Imana ibubakira urugo, murasambana murikinisha abakobwa mwirirwa muri sambanya, abasore mukirirwa muri sambanya, ariko ngo Imana ivuze ngo ikubakira urugo. Ubuyobe, inyigisho za antikristo nizo bariko barabatamika kugira ngo ntimuze muve aho muri. Bene data, antikristo ni wari mwarakora kino gihe. Inyigisho z'ukuri ntazo bashaka kubabwira. Imigisha Imana iguhaye umwana, nta bari kubarabaronka batabasengeye cyangwa se batabahanuriye.
ugira ngo uronke umwana barinda kuguhanurira, cyangwa se ugira ngo uronke umugabo barinda kuguhanurira. Reka ndababwire ngo umuntu wese adashaka gushaka Imana hakiri kare ntago azayibona. Umwami Yesu aje gutwara umugeni. Umwami Yesu aje gutwara umugeni. Haleluya. Amapornogarafi. Ubu umusore yicara ku ifone ari murareba amapornogarafi. Ejo kavuga ati mukozi w'Imana ati ndasaba. Usaba ibiki? Ko uko gushuha kwawe ari wakwikuriye. Uko gushuha kwawe ni wewe wakwikuriye. Gusa reka ndakubwire mwene data, nimba udashaka gufata umwanzuro ngo uhagarike kureba ayo mapornogarafi, Imana izakurimbura. Imana nifyina. Wewe rero, wewe ufite amatwi n'ubwenge, ubwirwa ijambo buri munsi ukagumwengura igikankara, ukamyengura igikankara kabisa kitagira n'inyama. Reka nakubwire, igihe kiraje kandi kiri bugufi kirasohoye. Umuntu wese adashaka kwihana azaronka ibibazo. Muragenda mu rushengero mukicara mujanwe n'imigisha, ari uvuga ngo njyanwe n'ijambo ry'Imana. Ibyo ntabwo biri mu bitekerezo byanyu. Murabapfu. Imana ikubona ko wapfuye, nta buzima ufite. Abantu bakubona uri kuratambuka umuhanda ngo uri muzima, warapfuye kera. Buri muntu akwiye kwisuzuma. Ni kubera iki Imana ikiravuga ko ndi umupfu? Reba neza, subiza ubwenge inyuma, wibuka waguye, wibuke ibyo uri murakora, wibuke nibiki biri kubiratuma Imana ikwita kuri umupfu. Iki ni igihe cyawe cyo kwisuzuma. Reka dusome ijambo ry'Imana hano ku murongo wa 2. Gira ube maso ukomeze ibisigaye bigira bipfe, kuko atabikorwa byawe nabonye bisozerewe imbere y'Imana yanjye. Ngo gira ube maso ukomeze ibisigaye bigira bipfe, kuko atabikorwa byawe Imana yabonye cyangwa se Yesu yabonye imbere y'Imana. Haleluya. Ngo gira ube maso, mukobwa gira ube maso, musore gira ube maso, mumama mupapa gira ube maso, komeze ibisigaye bigira bipfe. Haleluya. Iri ni ijambo ryawe rikujeho. Iri ni iryawe, nturyirengagize. Buri muntu arazi uko arimo aragenda. Buri muntu arazi we ariyizi. Haleluya. Gira ube maso ukomeze ibisigaye bigira bipfe. Ku murongo wa 3. Ni wibuke rero ingene wakiriye kandi wumvise, ubyitondere wihane ntabyo gufyina, ntabyo guca ku ruhande. Ntabyo kuvuga ngo yaraje gankora kwibere ngo hanyuma aramanuka ashira intoke mwijipo uvuga ati narasambanye ndumusambanyi. Reka guca ku ruhande. Ngo yarashuse no vuga ati ndumujura atuza kanwa kabwira Imana. Uyibwiza ukuri utanyuze ku ruhande. Haleluya. Muri hana mukihana nabi niyo mpamvu mutababarirwa. Muri hana nabi mukabesha Imana, hakubwiza Imana ukuri murayibesha. Reka ndakubwire ngo ibikorerwa mu mpisho bizashirwa ahagaragara. Ibyo ngibyo uri murakora wishije, ibyo ukwikinisha ukorera mu idushe, ugakorera mu cyumba, ugafunga mbese ugakorera mu cyumba. Izo pornography abantu bambaye ubusa, abantu barasambana, mbese ari bararongorana banyuze mu kibuno hose no mu kanwa,
ukabijana ukabishira he ukabijana mu rugo rwawe reka ndakubwire ibyo uri murakora ahishije wihishije Imana izabishira agaragara mutihana ino jambo wihane niwe uri kurabwirwa Imana irazi kuri umupfu Imana irazi kuririmba kuri umupfu Imana irazi ko udiakona uri umupfu nubwo abantu bavuga ngo ngujya n'umukozi w'Imana wapi uri umukozi wa Satani uri umupfu tunganya ibisiga biratunganije nutunganye ibisiga biratunganije haleluya nuko rero nutaba amaso nzoza nk'igisuma nawe ntuzomenya igihe nzokubira nutaba amaso Yesu araje nk'igisuma nk'umujura Yesu araje nk'umujura ntabwo uzamenya igihe azagushikako haleluya Yesu kuvugiye bakamuvugiye kataraza reka ndakubwire ko niba Yesu atinze gato urupfuraje kwirukanga ese ni gwaza ruzasanga ruri tayari Yesu Kristo ari mwarimbura nyuze mu rupfu cyangwa se binyuze mu rupfu Yesu Kristo arimwo arimbura urupfu ariko ruba hitanye mwene data ntuzi urupfu rwawe ariko nimwihane mureke kudamarara mu vyisi nimwihane mushaka Imana mureke gufyina bene data kino gihe tugezemo n'igihe cyanyuma mureke kudamarara dore umunsi uraje wakanyitanure abibone bose n'inkozi zibi zose uzabatongora buri muntu afite amatwi n'ubwenge yarakwiye kwihana akava mu byaha uzi iminsi umaze iyo usigaje ntayuzi imburi igumikuzaho mwene data uyu n'umwanya wo kwihana niba no magambo yagufashe ja mu cyumba cyawe wugare cyangwa se ufunge upfukame waturira Imana ubwira Imana guhera ku cyambere kugeza ku cyanyuma utayibeshe ubwira Imana ikubabarire kandi uyibwire kutazongera wihane ubwira Imana iri tayari kukumva Imana iri tayari kukubabarira genda ubwira Imana yawe imbabazi z'Imana zikugereho ariko Imana ibabarira ushaka kubabarirwa haleluya ndaguhaye umwanya ubwira Imana ibibazo byawe by'ibyaha simvuze iyo nzara n'inuze n'ubukene ndiko ndavuga ubwo busambanyi bwawe n'ubwo burozi n'ubwo bujura n'ubwo kwikinisha n'ubwo kwirongoza intoki uko kurongorwa mu kanwa ibyo byose atura Imana sukariya uwo n'umwanda kurongorwa mu kibuno atura bwira Imana uwo n'umwanda suka hasi bwira Imana ibyo bintu byose kuveho ndakubwiza ukuri Imana irakubabarira ariko niba ushaka imbabazi nimubwize Imana ukuri tugiye gusenga warangije kubwira Imana ibibazo byawe by'ibyaha warangije kuyibwira ko wibye no ku kazi wibye watukanye ku kazi nta ndero ugira ku kazi abo mukorana wabarembeje ubirukanisha wabibwiye Imana ko uri kaboko ku kazi ugumutoratora
wabwiye Imana ko iyo utuye amafaranga wabonye uwayataye kutayamuhereza. Byose suka hasi. Uyu n'umwanya. Suka hasi. Urashobora kuryama ntubyuke. Suka hasi mwandiko urimo. Ijambo rivuga ko wewe wapfuye. Ryaje kuri wewe kandi rivuga ko wihana. Ihane. Ihane mugabo we. Ihane mu mama we. Ihane wa mukobwa we. Izo za karese zikumaze. Bafyonda amabere nk'intuze nk'amavuka yatemye. Amabuno yo ntiwareba. Ntiwareba barakanda kabisa. Bwira Imana ko ejo bagukandakanza amabuno. Bwira Imana ko amabere yawe bayonse. Bwira Imana. Bwira Imana ko mbese bakurongoje intoke ejo. Bwira Imana. Bwira Imana mukobwa kw'indimi ko mu kanwa kawe bashize indimi. Bwira Imana reka guca ku ruhande. Ese ni muri ko murabikora? Muri ko murabikora. Ihane. Bwira Imana ko ucinye mu mugabo wawe. Bwira Imana ko ucinye mu mugore wawe. Bwira Imana ko ufite ubwibone. Bwira Imana ko ugiye kubireka. Bwira Imana. Atura Imana. Ja mu cyumba cyawe nkuko nakubwiye. Pfuka mubwira Imana ibibazo byawe by'ibyaha. Bwira Imana ko umaze gusambana n'abagabo barenga bangahe. Bwira Imana ritayari gukubabarira. Wihane ntuzubyongere. Bwira Imana. Nimubwira Imana mu papa. Bwira Imana ese urindiriye iki? Bwira Imana kuri umurozi wa mu mama we. Bwira Imana ko agize umugabo we debire. Bwira Imana ko agiye kumuzanira uduti kugira ngo agukunde. Bwira Imana ikubabarire. Atura Imana. Reka kwibikaho imyanda. Ijambo bivuze ngo wihane. Ngo kandi ngo ube maso ukomeze ibisigaye bigira bipfe. Haleluya. Bwira Imana ko amatwi yawe tubaguye yuzuye amaherena 6. Bwira Imana ko wakuye akanyama ku gutwi kwawe. Bwira Imana ko amabere yawe agenda arangaye. Bwira Imana ikubabare maze wambare wikwize. Bwira Imana ko amataka ari yagendera hanze. Bwira Imana maze Imana ikubarire uhagarike kabisa umwanzi w'Imana n'ibyaha. Bwira Imana ko magambo uvuga ibigambo by'ibitera soni bishishe. Bwira Imana ikubarire. Kano kanwa ntagara ko kuvuga ibitera soni. Bwira Imana ko amaso yawe areba ibintu bipfuye. Bwira Imana ikubarire. Iri tayari yavuze ngo wihane. Ijambo ryakujeho ngo wihane. Niko ryavuze. Wihane. Bwira Imana ko mu mushatsi wawe harimo agaproduit. Bwira Imana ko harimo igisuko. Bwira Imana irakubabarira. Bwira Imana ko ku nzara zawe hari kibifeki ibintu zenye ibyara bitari ibyawe. Bwira Imana ko washize kamarangi. Bwira Imana ko iminwa yawe umengo ni y'inkoto. Bwira Imana ko washize kamarangi. Bwira Imana. Aturira Imana. Tugiye gusenga. Warangije kwatura. Warangije kubwira Imana. Tugiye gusenga Imana. Iri ni ijambo rikujeho. Mureke kugendana ibyaha mugenda gusangira umuntu uzenye kurya ingaburo ryera munuka. Imana ibabona ko muri abapfu mwapfuye kera. Pasiteri yakubona uri kuratwaye isahani iri kwimikate aba bose bakagira ngo uri muzima, naho Imana yabonye ko iyo sahani wagiseka imibembe. Ujejeta imibembe n'ibiraso mu buryo bw'umwuka uri umupfu. Iyo Imana iri mwareba ukuntu abantu bari kubara bari ngora kuvuga neza uri muraririmba, Imana iri kubona mu mwuka ko mu mwuka ko wibereye imbwa. Mu mwuka ko wibereye imbwa. Imbwa n'umusambanyi. Yesu nakugire neza. Wihanye.
buri muntu azi ko afite ibyaha muri we niyihane, asuke iyo myanda hasi, ayisuke hasi, ayaturire Imana, abwire Imana kabisa bimusohokemo, Imana imubabarire. Tugiye gusenga. Warangije kwihana, tugiye gusenga Imana. Warangije kwihana, uramenya ko wabaye icyaremwe gisha, ukwiye gutera intambwe, kandi wirinde Satani ntagufate, ntagushukishe bya bindi wahoramo, kuko Satani agerageza kugushukisha bya bindi wahoramo kugira ngo bisubiremo, ntiwemere. Imana amaze kukubabarira. Tera intambwe, wisubire inyuma. Tera intambwe, ntusubire inyuma, uri mu rugendo. Dore Yesu araje. Dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye kubw'imbabazi zawe wagiriye abakobwa, wagiriye abasore, wagiriye abapapa, wagiriye abamama. Mana Data, mu izina rya Yesu ndakwinginze ubaha imbaraga Mana zo kunesha ibyaha. Data wa twese mu ijuru, bafashe umwanzuro kugira ngo bagukurikire. Mana bakwaturiye ibyaha byawe, bakwaturiye ibyaha byabo. Data ndakwinginze ubabarire Data. Haleluya. Amaraso yawe y'igiciro, haleluya, ababeko. Ndagushimiye ko wababariye Mana. Ndakwinginze ubaha imbaraga. Ndakwinginze waje imbere nabo kujima. Ndakwinginze Data twese wagire neza. Haleluya. Rino jambo rigende rigira ikimazi mu mitima yabo. Ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Umwami Yesu nabahe umugisha abantu bose bemeye kwihana bakava mu nzira zabo mbi. Imana nyina amahoro nibaha imbaraga zo kunesha ibyaha mu izina rya Yesu. Reka ncisheho impanuro. Mwene Data, ziriya nyigisho z'imigisha n'izikuzimu ntukazemere. Ikintu cyose kiko kirakubwira gukunda isi, ikintu cyose kiko kiragutegeka gukunda isi, ntukacemere. Iwanyu ntago ari ngaha mu isi, iwanyu ni mu ijuru. Icyo ukwiye gukora, ukwiye gushaka mu ijuru, ukwiye gushaka Imana, iby'isi ukabivamo. Nubwo uri mu isi, ntabwo uri uw'isi, ntabwo uri uw'isi. Nimushake Imana. Inyigisho za antikristo muzireke. Shaka Imana ku gatwe kawe. Niwumva umuntu akwigishije ibintu by'imigisha, uzukemera mu izina rya Yesu. Uzukemera mu izina rya Yesu, kuko izo nyigisho za antikristo nizo zuzuye. Nizo zuzuye ziko zirakurura abantu zibajanye mu irimbukiro. Kandi abarimo barazumviza ni benshi, zibaryohera amatwi. Reka ndakubwira, wewe wemeye guca bugufi ugasaba Imana imbabazi, ntiwemere ko Satani yongera kugukurura. Kandi uri cyaremwe gisha, uri cyaremwe gisha, kandi Imana iragukunda. Niyo mpamvu ino jambo rimwe riravugwa. Niyo mpamvu ino jambo buri Imana imwe iraroba, irimo iraroba. Wewe uri samaki, iri jambo n'urusenga. Urusenga niko Imana imwe irakoresha, ijambo ryayo niryo Imana imwe irakoresha kugira ngo irobe wewe, igukure mu ishayo ry'ibyaha. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Imana yo mu ijuru iragukunda, niyo mpamvu ivuza no magambo inyuze muri nge. Haleluya. Mwene Data, musore, mukobwa uri muranyumveza, urashobora kuba uri muraneshwa n'icyaha cyitwa kukinisha. Waragerageje kukivamo biranga. Fata amasengesho. Ibintu byose bituma wisambanya bireke. Ari amapornography ureba bireke. Ari abasore baguhaza za karesi ubava inyuma, ugende kure. Haleluya. Ufata umwanya wawe bwite usengera icyo kintu Imana izakigukuraho.
mufate umwanzuro. Fata umwanzuro uhagarike ibyo bintu, ufata amasengesho. Imana izakugira neza. Abasore muri ko muri kinisha, basore ibyo bintu kubihagarika, bihagarike. Fata umwanzuro. Niwamara gufata umwanzuro, uce ufata amasengesho yo kuza wisonzesha usenga Imana. Niba ari amabuno y'abakobwa atumushuha ugaca wisambanya, gerageza. Ubonye umukobwa guciyeho yambaye ubusa, zukemera mu izina rya Yesu, muri wewe ntuzuwatura, muri wewe mu izina rya Yesu, kweza bari daimoni ryagarutse ryanyuze muri ya mukobwa kugira ngo ritume usambana. Niwabona umuntu amabera ari hejuru, kemera mu izina rya Yesu, umwuka mubi ntuzukwinjire ngo tumushuha, kuko imyuka mibi niyiri kiratuma abantu bambara ubusa kugira ngo bafate wewe mukobwa, wewe umusore. Ndabinginze kubw'imbazi z'Imana, nimusenge, musengere ibyo bintu biri ko birabananira guheba. Imana izababohora. Yesu nabaha umugisha.